Webafowethu athukuthela amabhinca, athukuthela ama-Red Nation ke laphana ke yeyi umthandeni ke ekhipha ke le video ke laphana ke acula kule ngoma ethi one more time ke laphana ke yebafowethu abantu ke bayiviwe ngendlela ke eshesha isimanga ke laphana ke lengoma ke ibonakala ke laphana ke i-promo ke kamthandeni kodwa abantu abaningi sebaveza amahlebe ezo cha akuyona ke i-promo le umthandeni nje usashaya ke lamaqhinga akhe laphana ke ukuthi ke uza nokukhulu ke laphana ke kungenzeka ukuthi i-promo ke ihlale ke namhlanje ntambama njengoba sazi ke ukuthi i-30 ke zika November seyishayile bafowethu seyisondele kakhulu ke laphana ke kodwa abantu ngendlela bayilalela ngakhona ubuthapha ibukakala ke ikuyibheke kwi-500,000 ke laphana ke le video edlala nje u2 minutes ke laphana ke abantu ngendlela ke abayidlala ngayo ke abantu abaningi bafowethu ke bayawuseka manje umaskandi ngendlela yisimanga kuyinto bafowethu lena ke eshawela ihlombe futhi ke eyisa kakhulu amabhinca phambili ke laphana ke njengoba sikhumbula ukuthi online ke sokuyiwona songene kakhulu ke kunama CD kodwa nje webafowethu hayi ngeke bebeyilinde ngempela impisi iqinisile lensizwa eumthandeni umpoko amanqala mithi ke impisi ke iyalaya kuyihloko ke se album yakhe ke ezophuma hayibo bathi kukhona kodwa ke okuzayo okuyi promo ephelele akusho mina kusho onondaba mina ngithe angithathe ngikubeke njengoba ke kunjalo bafowethu asidibane kwezinye